اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم گا حضرت خادیجہ گا نکاح کی واری شانبہ اہان بہ نکاح کی واری شانبہ ہورپ متمدا اللہ کی نبینا ہائی کی اہان بدا ہائی کی بلئی کرینا لے ہائی کی گہائی متمدا خادیجہ نہاک نائیگا نکاح شون سے ہائی بتارگدی ننگی لیزری بمان دولت پنما کتھوکدبنی خیرات توکدبنی اواب تارب سنگدا لیتب سنگدا سین ادوکدبنی خرس توکدبنی ننگ غمگدرا متمدد خادیجہ نغمگنی ہائی کی متھنگ اللہ کی نبی نہائے آئیگا لمینہ سے ہائرگدی فقر فاقا کی پنسی دلین بتمگدبنی انا کرا کھنبا وات پادبا نمائی یائی پھبی کی پنسی مرین دلین بیاروئی آئیگا لمینہ سے ہائرگدی لائے رب کی پنسی دلین من نسی لائے رب کی پنسی دلین من نسی ارے وہ پنہ مکتھو کسی ایکھوئی کی وات تنبا نوم کی دکھتنگ تھمسی نوم کی دکھتنگ پیشل لگا تھم بیاروئی ننگم غدرا غمگنی لائے رب کی پنسی دلین بسو غمگنی نہانا لین بمونگ آئی لین بغمگنی نہانا لیو ہائی بمونگ آئی لئی بغمگنی ہائی نا یانرگا نکاح سون کی بنی ادنا مرم ہوئے گا حضرت خادیجہ نکاح کی متندا ارے وہ پنہ اللہ کی رسول اللہ سنت ہوئی متان اسی اور پتنی حضرت خادیجہ مہا کی مما نبی نفیسہ بوت پاومی ہوئی نا تھارمی ادوگا اللہ کی رسول دا پاو پیرمی اے محمد کریگمبا نہاک یم پان کے ہے نا کھلبرا ہے نا یم دی پان بے عربنی تاریخ کی روایت کی متمین سننا لائے یم دی پان بے عربنی ادو لائے ربنا مرم ہوئے رہے گا واب ننگ بنی نا چچانا ای بو ناو یوگ ناو کول بنی اپائی ماں لئی بنترے ای دی چچا کا پنہ لے من بنی چچا سو لائے رہے نکاح کی پانگل لیتے ہیں سننا ہے ادھو خادیجہ نے تھارک لیبا خادیجہ کی مما نبی نفیسانہ سننا ہے کریگمبا نہا موندا پولم پوچاو اما فوبو نند بیدا یامنا کوم حلبا لائی حلگا نہا پو انا کرا کھنبی ماندار اوات پلی تبی نپی امگا نکاح توربدی نہا کی آگت رہا ہے یا آگا نہیں ہے پھرے ادورگدی نہاک نسو مسک کھنبا انا کیرا کھنبی مسک متو یامنا فزبی سگئی خاندان یامنا چاوبی خادیجہ گا نہاک نکاح تورو خادیجہ نہاک کا نکاح تو نمبگی اپام بپھنگ دو رہی اینا پاو سی پورگا لاغلی بنی نموندا اسم نہائے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئے یارے ایسو خادیجہ کا نکاح توبتبو ای چچا کی اپام بیاود ندی ای نکاح توبو غمون ای بو پشک پکلی گئی دگی چچا نا اپا سک لگائی بو یوک پی رپنی مرم دنائی کی چچا ابو طالب تگی ایا با مائی لو بو پام چچا ابو طالب تا ای تان رکھی گے ہنکی گے سننا ہے اللہ کی رسول یم یورے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کا تان رہے ابو طالب نا ایا با پی رہے یامنا فبوانی ایکھوئی کی متینگ ہوئی گدبا لیتبا ایکھوئی کی اوابدا متینگ ہوئی گدبا پوٹنی مدودی یامنا کانا گدبا پوٹنی یارے سون سی نکاح سون سی ہے متم دگی تاریخ متم لے پہ متم دگی چل نبی کی متنگی نا تاریخ پنکھم متم لیب نہ رگا ناکل علی مقبول لے حضرت خادیجہ کی سو مپا لیترے مپا لیترے حضرت خادیجہ کی سو مرم مدنا ماں کی چچانا اللہ کی رسول کی سو مپا لیترے ماں کی چچانا اسم مکھوینی نبی صلی اللہ علیہ وسلم گا حضرت خادیجہ رضی اللہ عنہا گا یا نرب کی متنگا اہل من سن تاریخ لیب نرگا متم لیب نرگا نکاح سولم میں نکاح سولم میں نکاح سولم متم دا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مائی گئی تگینا ابو طالب نا نکاح سولم میں خطبہ سولم میں حضرت خادیجہ رضی اللہ عنہا کی مائی گئی تگینا مہا کی چچا عمر ابن اسد ابن عبد العزہ ہاری مہا کی چچا سن نکاح سولم میں مرم دی خادیجہ رضی اللہ عنہا کی مپا
Khuwailid ibn Asadti matamduda intiqal oikhirami maram aduna mapagi mahut mareng sillaga Hazrat Khadija gi nikah se Khadija gi maikai degi magi chacha Amr ibn Asad ibn Abdul Uzza na nikah sonbire Allah gi Rasul gi taraf tegina Hazrat Abu Talib radhiyallahu anhu na khutba sol nikah sole nikah sol matamadda Allah gi Rasul sallallahu alaihi wasallam na Hazrat Khadija gi maharana leb ki basi تاریخ کی روایت میں جو متنی ندی اوت کنی ہے مہر سے اللہ کی رسول کا خدیجہ کا نکاح توبدا خدیجہ کی مہر نا پی رسی اوت کنی ہے اوت تسو جوان اوت اویبا لمچا ادگم اوت کنی ہے اتو پر روایت میں جو متنی نا ہائی با اتو پر انی سو روایت اسدن ابو اوکیا ترانی تھوئنی ہے اوکیا ترانی تھوئی مہرانا وینا کتلی ہے ہاری با اوکیا ترانی تھوئی اتوپا حدیث کی لائرک شندسو اللہ کی رسولنا لو کی بنپی سنگی مہرانا سی عام وینا نپی تراما تھوئی مکتا اوکیا ترائن تھوئی لوئنا کتلی ہے اوکیا ترائن تھوئی ہے رسی حضی کی حساب تا ایکھوئنا ہوتو پتا رگتی چاندی گرام لسنگ مگا چمری کنی پانتا ہے لپا ہے جو سنانتے کو لپا چاندی دو گرام لسنگ مگا چمری کنی پانتا ہے اور یہ کی مطلب دو ہوتو پدا گرام لسنگ مگا چمری کنی پانسی لپا رم دا پیشہ رم دا مگا ہوتو رب پتا رب دی لا مگا لسنگ ہم درامگا مکتا ہے جو کی مطلب دا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نا مہا کی پنسی کی اہان بنی نکاح سون کی بس ہے سیدھا مہا کی نپی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا دا مہرنا کت کی بسی چورانا حوجکان کی جمانہ دا اتوک پتا لام گلسنگ اندرامنگا موکی چانگزی شکت لی مہرنا اصلا مہرنا کت لگا ابو طالب نکاح سو لگا مہا کی چچا ابو طالب نکاح سو لگا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم گا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا گا مکھوینی یامنا ننگسی چاننا یامنا نوائب پنسی مریل مدا رحمت برکت کا لوئننا چین سکن کا لوئننا شانتی وینا پنسی لین من نباہو رکلے مکھوینی مو مسمنا نکاح سے سوندنا مکھوینی یوم پان من نرگلب کی متنگ دگی دی اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسیبو حضرت خدیجہ نا ادکی متک ننگسی جائی ادکی متک پام جائی لئی جب پنمک اللہ کی نبی دب اتھوک پا ہو رہے لئی جب پنمک اللہ کی رسول دب کتھوک پا ہو رہے حضرت خدیجہ متمدو کی زمانہ ادکی متنگی ندی خواہد کی ہے نا انا کرا کھن بھی ماندار ہوئی بھی ادکم بنپی تجارت بزنس ہے بھی بزنس تا مائک پاک لبی انا کرا کھن بھی ادکم لبا نپی مکھتنگی مہاک مرمدنا مہاک کی لیزب سمپتی ہمینگی یاوگی اوٹ کی لیزب پنمک سے لوئنا اللہ کی نبی دا مہاک نسین نئی ادوگا ہائے نسی کو بن مسیدگی ایگی تھوائی حق چانگ کھکتا نتنا لیزب مان دولت پنمک ایگی لوئنا سن ربنی نفہم دا نہاک نسجن نمبا مونگ دا سنو ایگی مائی گئی دکی دی لوئنا تھادوک لبنی حائدنا خدیجانا لوئنا مکہ تھوگا اللہ کی نبی دا سننائی اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم گا حضرت خدیجہ گا نکاح کی واری شانبا آہان با نکاح کی واری شانبا حرکمتم دا اللہ کی نبی نا ہائی کی آہان بدا ہائی کی بلائی کریے نا لے ہائی کی گہائی متم دا خدیجہ نہاک نائی گا نکاح شون سے ہائی بتارگ دی ننگی لئی زریب مان دولت پنمک کتھوکدبنی خیرات توتھوکدبنی اواب تارب سنگدا لیتب سنگدا سین ادوکدبنی خرس توگدبنی ننگ غمگدرا متمدد خدیجہ غمگنی ہائی کی متھنگ اللہ کی نبی نہائے ایگ لمن سے ہائرگدی فکر فاقاگی پنسید لین بتمگدبنی انا کرا کھنبا وات پادبا نمائی یائی پھبگی پنسی مرین دا لین بیاروئی ایگ لمن سے ہائرگدی لائرب کی پنسی دا لین من سے لائرب کی پنسی دا لین من سے ارے وہ پنمک کتھو کسی ایکھوئی کی وات تنبا نومگی دکھتنگ تھمسی نومگی دکھتنگ
ꯄꯩꯁꯤꯜꯂꯒ ꯊꯝꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯅꯪ ꯉꯝꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯉꯝꯒꯅꯤ ꯂꯥꯏꯔꯕꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯗ ꯂꯦꯟꯕꯁꯨ ꯉꯝꯒꯅꯤ ꯅꯍꯥꯛꯅ ꯂꯦꯟꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯑꯩ ꯂꯦꯟꯕ ꯉꯝꯒꯅꯤ ꯅꯍꯥꯛꯅ ꯂꯩꯌꯨ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯑꯩ ꯂꯩꯕ ꯉꯝꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯌꯥꯅꯔꯒ ꯅꯤꯀꯥ ꯁꯣꯟꯈꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯍꯖꯔꯠ ꯈꯥꯗꯤꯖꯥꯅ ꯅꯤꯀꯥꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯔꯩꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯑꯜꯂꯥꯍꯒꯤ ꯔꯁꯨꯜꯗ ꯁꯤꯟꯅꯗꯣꯛꯏ ꯑꯜꯂꯥꯍꯒꯤ ꯔꯁꯨꯜꯅ ꯃꯇꯝ ꯈꯔꯗꯤ ꯁꯤꯟꯅꯔꯕ ꯃꯥꯟ ꯗꯧꯂꯠ ꯃꯈꯩꯗꯨ ꯃꯁꯥꯅ ꯆꯠꯂꯝꯕ ꯀꯥꯔꯕꯥꯔꯗꯨ ꯆꯠꯈꯤꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯜꯂꯥꯍꯒꯤ ꯅꯕꯤꯅ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯃꯤꯁꯤꯡ ꯊꯥꯔꯒ ꯆꯠꯍꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯈꯨꯅꯦꯛ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯁꯦꯜꯁꯃꯦꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯝꯃꯒ ꯃꯈꯣꯏꯁꯤꯡꯗꯨꯕꯨ ꯀꯥꯔꯕꯥꯔ ꯇꯧꯍꯜꯂꯤ ꯃꯈꯣꯏꯁꯤꯡꯗꯨꯕꯨ ꯂꯂꯣꯟ ꯏꯇꯤꯛ ꯇꯧꯍꯜꯂꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯜꯂꯥꯍꯒꯤ ꯔꯁꯨꯜ ꯋꯥꯠꯇ ꯄꯥꯗꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ ꯌꯥꯏꯐꯅ ꯍꯖꯔꯠ ꯈꯥꯗꯤꯖꯥꯒ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯂꯦꯜꯂꯝꯃꯤ ꯑꯁꯨꯝꯅ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯂꯦꯟꯈꯤꯕꯅ ꯃꯔꯝ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯂꯦꯜꯂꯛꯄꯅ ꯑꯁꯨꯝꯅ ꯁꯨꯝ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯂꯦꯜꯂꯛꯄꯅ ꯃꯃꯩꯊꯪꯗ अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहान औलाद उब फंगे कासिम कासिम से अहान पोप मचानु पानी रवायत खरदना सुनना लाई था तरा निपान हाइना लाई रवायत खरदना चटप ngamba हाइबना सुनना सुलाई दाबुल कासिम सी मचानु पा अहान फंगी कासिम से अल्लाह की नबी की हज़रत अल्लाह की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हज़रत खादिजा का मखोनी के अहान फंग मचानी पासी ममी कासिम कवि उनका चटप लेपना चटप ngमकपगी तांजा अदवाइदा अल्लाह तबारक व तआला न पुसिनरे महापुसु अहान फंग मचानु पा कासिम सी की ममी लौरगा मसिगी लकब लौरगा मसिगी टाइटल लौरगा अल्लाह की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का की मियाम सिन्ना अबुल कासिम हारगा सुखंग ने मचानी पा अहान बदिगी ममी टाइटल लौरगा अबुल कासिम हारगा खंग अदुगी मतुंगदा मचानपी जैनब अमक पोई जैनब की मथंगदा रुकैया पोई रुकैया की मथंगदा उम्मे कुलसुम पोई उम्मे कुलसुम की मतुंगदा अरोइबदा अतोम्बी अल्लाह की रसूल मसुम खदीजा इतै मनाव अनी की मियां बीवी अनी की अरोइबदा फंजबी मचानपी हजरत फातिमा रदियल्लाहु अन्हा पोई नुपी हजरत फातिमा ना अतोम्बी ओइबगी वानी हजरत फातिमा रदियल्लाहु अन्हा की मतुंगदसु अमक मचानुपा अम पोई अब्दुल्लाह कौवा अब्दुल्लाह सिगी ममिंग सी मतमदिगी मियाम सिंगना तय्यब हैरगसु खंगनै ताहिर हैरगसु खंगनै अब्दुल्लाह की ममिंग अनी थोनबी मियामना अब तय्यब हैबमा ताहिर हैबमा सिनतबा तो मचानुपा मसु रवायत फंगी मदुनबु इब्राहिम हैरगसु खंगनै इब्राहिम हैरसी हजरत अल्लाह की रसूल की मचानुपानी तौबतबु मसी अल्लाह की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमसुंग हजरत खादिजा रदियल्लाहु अन्हा की मखोयनी की दगी फंगबा पोकलप औलाद नत्ते अल्लाह की नबी की अतोप नुपी मारिया किफ्ती कौब नुपी वहाँ के अल्लाह के रसूल की अतोप नुपी से सिद्दीकी पोकपनी है इब्राहिम से मरम मदुना खादिजा की औलाद की मनुंगदा फेरिस द चलन दे इब्राहिम से अतोप नुपी दगी पोकपनी ना मोंग असुम दउदुना अल्लाह की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मचानपी मरीनी मचानुपाना अनीनी मारिया के तीदगी फंगबा औलाद इब्राहिम दुगो पुल्लगा मचानिपाना अहुम नुपी मरी निपा अहुम ने असुमना अल्लाह की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मचा सुफंगे मचा पोक्तना नुंगायना पाले अदुगी मतुंगदगी कारबार हायरे तिजारत हायरे अतो पमी थारा शाम दे यमन दा चलहल्ले कारबार अंगप सेंदोंग सिंधु कारबार तौजरुलिबा कांगबु सिंधुसु सरुक थुंगहल्ले येमनरगा नुंगायना पुंसी लेले मतम खरगी मतुंगदगी अल्लाह की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मसागी चही 39 इपान सुरपदगी अल्लाह की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह का नकनबा हो रखले अल्लाह का नकनबा हो रखले मियां मरकती लगते रहे अल्लाह की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का की बाजार सिंध से लगते रहे मक्का की मियां व तो न तिन्नबगी महुत्ता अल्लाह की इबादत तौबन है न मतमोय दलुम न लौरे मरमदन अल्लाह की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मियां मरकती की लाभ न लईबा हो रही मसागी चही कुत्रा त्रे सुरपदगी दी मसागी चही कुत्रा त्रे सुरपदगी अल्लाह की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा कोबा मक्का की किलोमीटर अनी मुक्तंग चलग लईबा अदुगुंबा चिंगमगी शुरुंदा जबल रहमत की चिंग अदुगी शुरुंगमदा हिरा कोबा शुरुंगमगी मनुंदा अल्लाह की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न तोयने चलगा अल्लाह की मखलूक सिंगसी की मरमदा अल्लाह ने सिमदोगलिबा कायनात से जमीन मसुम आसमान की खिलकत से मसी की मरमद गौर फिक्र तो वह हो रहे अल्लाह की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमीन मसुम आसमान वो अल्लाह ने सिमदोगलिबा से मसा मथन तो ओरक बनते मसी खुशी मम यावबगिनी मपू अम लैबगिनी
پاک چاؤخرب زمین آسمان کو سیمبیریبا نمت تھابو تھوکہلیبا چنگ پات ترین سمودر کو سیمیسے مپو اما لیبگینی مسی پورنمک سے سیمیسی مپو سے اللہ نے کو ہائبسی اللہ کی فکر سے ماں کی تھموئی دہاب چنبا غور فکر تو وہ ہو رہی اللہ کی خسیم امسن اللہ کی قدرت اللہ کی بڑائی میام سنجدہ غور فکر تو ادھن لیبا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنہ وہ ہو رہی متمرد اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ نا الہام تھازل نہیں کری کری متمد الہام کری متمدن اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا معجزہ ہوئینا کھنگھن با اوہن با یوری منگ دا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا فرشتہ ہوئی فرشتہ سننا کم آگا منگون دا سلام توبہ مہا کی مناک دا سنگ سلگ لگا سلام توبہ ہوئی اپان وپان سننا سجدہ تابا مہا نا سمنا چکا متمدہ نم سننا اتو چوبو نم سننا چٹان سننا مہا دا سلام ترقبا پونا سلام ترقبی کھنجین سمینہ تائے اہانگ با آسمان دگی سلام ترقبی کھنجین تائے السلام علیکہ یا محمد کائن سلام ترقبا کرائی دگی نو کھنجین لائی سی کنانو کائن اللہ کی رسولنا اور لائدن انتاون دن تو دن یینگ با وہ خطر یینگ با سمت ہو دو واتوک سے نبوت پھنگ درنگا گی نبی ہوئی درنگی ممانگ دا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا یامنا توئینا اوہلی توئینا کھنگھلی الہامی طور پر دا الہامی طور پر دا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا کھنگھلی اوہلی تحلے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہیے اوہ مریسی گارے ہرا کی شرمدہ عبادت تودنا سم لیبہ ہو رمبدگی انگا پا کھنزین تاب اوبا ہو رمبدگی دی چاہیے نیپویو سے لگلے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پنسی نومد اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا گار ہرادہ عبادت توبہ چلمی عبادت توبہ چل پسی ممانگ دسو چلی اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم گار ہرادہ عبادت توبہ سی توئینا چلمی نمی ترانی لے رمی گار ہرادہ کنی سوہک لئی روئی کری گمت امنا تھام سوہک لئی روئی اللہ کی عبادت توبہ روئی اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا عبادت توبہ چل پا متم دا چانا نبو چنگین حضرت حدیثہ رضی اللہ عنہانا سیمبی صحابی چھتو گیام جیتون گی تھاو سی پورگا چل ہلی ہاری دود یام دن تل ہو رگا یوم سل لگا بی بی اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ادو لیری بھوگت مچارگ عبادت تو رمی غور فکر تو دن لے رمی تنہائی دا متھن کھتا اکیلا ہوئینا میاں مرکلے کی لاب تھوک لگا اللہ کی مرندہ اللہ کی عبادت تو رگا کھل لگا لے رم بنے چاب ہنگلو بگا مگ حکومئی کری گمبا متمدہ نبو چاب لوئی رمانی کھن با متمدہ پیکی با چنگین دو چانا نبو چنگین دو لوئی رمانی ہن کھلق با متمدہ حضرت خدیزانا مکہ ہک حورگا میت ہارگا مکہ تھلہلی ادوگا اللہ کی رسول دا پیروئی اللہ کی رسول نا دم لیبتنا دم نئی گارے ہراگی شروع مرن دے عبادت تودنا کری گمبا متمدہ اللہ کی رسول مساحب کو مئی دوئی کی بگا کو مئی دو یم دلائی امکہ چنگین لانگا گا مکہ چانا بگی چنگین لانگا گا مکہ پورگا چرکی اسمنت توئی کری محمد تمدنا مکہ خادزہ مسامک چل لگا تھلوئی گارے ہراگی شروع دا اسمن عبادت تودن اللہ بنا نومن من امدی اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا گارے ہراگی شروع دا عبادت تودن اللہ رنگی دا اکھنگ کھنگ ہو دنا کنجے نملائی اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناکوم دتا ہے السلام علیکہ یا محمد لینا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نا ایک کھلوئی فرشتہ کی شکل صورت حضرت ابراہیم ہی تو رب سی نبوت پھنگا بگی متم کی متانگی نبوت پھنگ دینے کی ممانگی چاہی کنتھراغا منگا سرپا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نا چاہی کنتھراغا منگا سرپا کی متانگی واری متیک عمل چتھا ہو رہے مدودی اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا گارے ہرادہ سو عبادت توبہ چتری نئی کی ممانگ دا مساجی چاہی کنٹھا منگا سرپ متمدہ کھانا کعبہ سے اسنگی چاو متھوکی ہر کی سنگی چاو دنا لیباک نا تارا تارا سیم بکھانا کعبہ کی پھگلانگی یمنی اسنگی چاو لاک پکاندے اسنگی چاو دنا لیباک کوئی بنینا لیباک نا تارا سیم کوئی بنینا کن تھا دنا کھانا کعبہ سے کریک چرپا ہوئی روایت میں جی متم اننا مکہ کی نپی منا کھانا کعبہ کی منوندہ عبادت تو وہ چنگن پکاندہ مہان دھوپ تھا بنینا دھوپ تھا بکاندہ دھوپ تو دگی چاکھل لگتنا خرما مسانس
खल्लगा सेंबा खाना काबागी खुरमा मसा सिंधु धूप की मैरी दुना चाखलकपदगी मई चाखे खाना काबा दु मई चाखी है रोहायदमगी मतुंगिना मई से चाखरबा अजुदगी मकई सिंग चाव लापकान खाना काबा सु किंथरबा क्रेक चलबा थुगाइदबा यादे सेमदबा यादे हाइदुना वलिद इब्न मुगीरा दे यावना मखोइना थुगाइरगा मसिदी अल्लाह की रसूल अल्लाह की युम से मांग ताक न बनते सेमजिन साजे निगाई की दम थुगाई बनी अल्लाह की माइके दी कैसो अजाब लाकदब मान दे हाइदुना सेमजिन साजे बिगी ने तो थुगाई बनी नायना थुगाइरगा मखोइना मक्का सेमी हाय मक्का की कुरेश कांगबु सिंगना सेमक पै तांजा सिदा वलिद इब्न मुगीरा न लुचिंगा हाना थुगाई हाय अदुग नौना मक्का सेमगली हाय मक्का की खानदान खुदिमक छगई खुदिमक कबिला खुदिमक की मियोय खुदिमक लोइना थुगाई बद सरुया मिन नहीं पुन्ना थुगाई मिन नहीं अदुग थुगाइरगा चनबा होरकपा सुम चंखलकपा होरकपा सिदा चनब लोइरे सतकुप निगाई की लेरक्तरे सतकुप निगाई खक कितंगाई से लगले चनबदि लोइरे खाना काबा सेम साबदि लोइरे मतम मदुदा फगलांदा हजरत अस्वद की नुंग सि नपकदब गाइदन लेरब मतम दुदा मक्का की कबीला कांगबू मखोइना सुमना येनरे अखोई की खानदान ना हाना थांगतकदमी नुंग असी बरकत लैब नुंगनी याना मति मगुल लैब नुंगनी मरमदना अखोइना थांगतकदमी हाइना खानदान अमना सुहाय अखोइना थांगतकदमी हाइना खानदान अमना सुहाय अखोइना थांगतकदमी हाइना सुमैना खानदान खुदिमक से लोइनमक मागी येना खले हाय खानदान खुदिमक मागी लोइना येना खले हाय असुमना येना रपतान जा अदुदा बनु जरहमसु ये नरे बनु आजीसु बनु हाशिमसु बनु जरहमसु लोइनमक ये नरपदगी मखोई मनिंदगी लीडर अमना असुमना फैसला तवे करी एना फैसला तौगे हाय मतमदा अखोई खुदिमक सि लोइना थांगतनिंग कौबनिना नुंगसि थांगतनरे लोइना ये नरे अखोई खुदिमक ये नरमिना हयेंगी अयुक से मसा मथन खतना अहिंदा ngana hawgalaglaga suba sadik ki matamda khana ka basigi manakta lepna leramba mido madubu hayengse mabu faisla ta holasi mabu bichar ta holasi mabu thangala lasi mayam si yare phare yare ne janna ha na sunaga ta tanjaya orabani thang pain na rabani sagai masen khandan masen khana ka bagi nungai khoina thangat kene khoina thangat kene na adu bi tanja adu yamna luraba tanja adu da physically leader tu na haibi da mayam si yare hayeng ayuk ki numitta अहिंदगी हौगलगा सुबह सादिक ngana leramba mido मान हाइबा यारसी खोई मागी फैसला दे खोई इल्लसी है यानरे चन्ना खरे मयाम तुम न खरे नोंगालगा हौगलपत दे अल्लाह की हुकुम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निहालाना हौगतन लेरमे खाना का बादा मयाम दु मागी चीन रे कनाना हारमने यंग कनाना हारमने यंग चीन मखोई मयाम ने चीन रख कंद अल्लाह की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना खाना का बादा लेपतन लेरमे अल्लाह की रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मतम द मक्का की मियोय खुदी मंगना खानदान पुनमक की लीडर सिंधुना मखोइना सुनना है महाति अमीन लेरमे अमीन हाइबदी अमानतदार ओइबा पुक्चेन सेंबा मिनम दबा अचुंब चटपा असेंबा हाइबा अफब तौबा मिसक्तुबु अमीन कौई सादिक कौई अल्लाह की रसूल दी ममिंग चटली नबी ओइद्रिंगैदगी हौना महाक्ति पुक्चेन सेंबगी मिनम दबगी अचुंब चटपा असेंबा हाइबा अफब तौबा अवाब सिंगी मतेंग पांगबीबगी दमकता महाक्ति ममिंग चटलगा लैबनी मियाम पुनमकी थाजबसे अल्लाह की नबी द ओय मरमदुना मफमदगी लीडर मतमदगी लीडर सिंधुना अवाम मयाम सिंधुना अल्लाह की नबी द सिनरे नहाना तौबा फैसला को यारनी नहाना थांगत पिरो नुंगसी अल्लाह की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना माई थामा पुरई माई थामा हुकुम तवी पूरा खल्ली अदुगा माई थदगी मचिन मरी दो माई थदगी मयाइदा हजरत अस्वद की नुंग छि थम्मी अल्लाह की नबी ना अदुगा माई थदगी मचिन मरी दा अचौबा खानदान दी मयाम मनी मक्कादा लेरिसि खानदान दी सगई मयाम मनी अदुबु क्वाइदगी चौबा खानदान सगई मरी कबीला मरी खंगल्ली हारिबा खानदान अपिपा खानदान मचा सिंदुदी अचौबा खानदान दुदगी खाइदोरपा शाख नंतनेब अदुना मखोइदु ममिंग लौद्रे अचौबा खानदान मरीदगी ममिंग लौरगा मदुदी करी कैनो बनु हाशिमनी बनु उमय्यानी बनु जुहरानी बनु मखजूमनी हारिबा खानदान मरी सिगी लीडर दो माई थमगी मचिन मरी दु पाइहल्ले माई थदुगी मयाइदना नुंग थम्मे अदुगा माई थदुगी नाकन मरीदना खानदान मरी की लीडर मरी दु पाइहल्ले अदुदी ngasai ai paine ni enabdu enadra loina mari makna phangabra paiba nungdo mai thadu habaga aduga khana ka bagi phaklang maya tamna pusille makhoi mari ma adudagi di Allah ki rasulna khana ka bagi maya ile una pusilla kabi matin degi din nung modu Allah ki rasulna lokhat laga ma ki makhunna Allah ki rasulna habam me khana ka bada
نونگ تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسود کی نونگ سے ہاپنے حضرت اسود کی نونگ سے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نا زمین دو کملک متم دا یورپ نہائے روایت کھردنا طوفان نو کی متم دا اسنگ چاو کی متم دا کھانا کعبہ مانگ تا کی متم دا کنت کی متم دا حضرت اللہ نے لوکھا لگا حضرت جبرائیل نے پائی کی حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے امک ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی متم دا امک پورا اگا سن نہیں ہے ہاری بنوں سی جنت کی لاکھ بنوں نہیں ہے سنگوم دگی ہے ننگوبا سنگ مرمرگی ادگمبا نung جنت کی نung نہیں ہے یا مکھل نہیں ہے ہاری بنوں سے میوئی بسنگی گناہ سنگدو نung سید اللہ نے تنسن منگم شکتی یاوی ہے مرمدنا حضرت حاضی سنگنا چوبو بسو متم دا مکھوئی ہچان دا رمب گناہ سنگدو نung سید سم چپچن کی بسنگ سن کی بدگی مو شوق مورم جنت کی سنگوم دگی ہے نورم جنت کی نung دو نسی پمو مسن لینا سن سہائی نہیں مونگ سم دودنا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کعبہ کی نung ہاپ کی کھانا کعبہ کی انو نو نسارا متون دا حضرت اسود کی نung ہاپ دا بچار تورے ہرگا کھنا چاہینا بو کھنا ہندے چاہینا ہندے پجب مونگ دے بچار تورگا کھانا کعبہ بو روشن کی امسم حضرت اسود کو ہاپ کی سigi متون دا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی لاکھ بہورے اللہ کی مائکئی دگی حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نا توین اللہ کی نبی دا حکمین پاومین بہورک لے وہی ادو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم گار ہرادہ عبادت تودنا لیرنگی تانجا مساگی چہینا نفوس رکو متمدا جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام سی اہان نبو بہو بنی اللہ کی نبینا یہاں لہا نبو متمدا حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام سی فرشتہ کی شکم دو ہوئی فرشتہ کی اسیم مساگی اوریجنل شکم دو ہوئی حضرت جبرائیل کی مسا چترک پالی ہے حدیث تلائی مسا چترک پالی مہا کی مسا آمنا نمی تھوکھم دتا ہے مسا آمنا نمت تافم دے یوم حضرت جبرائیل کے مسا سے کیم چاوک ربیم مسا آمنا نمت تافم مسا آمنا نمت تھوکھم دے یوم فرشتہ کی شکتم تک تیرو ادرے انہیں ادوگا آسمان متھکتا ایکھوئی کی لانٹین یان بگمنا یا لگا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی سلام کی کھونجین تاب متم دا سلام علیکہ یا محمد دان کھونجین لمتا ہے حیدن اللہ کی رسولنا گار ہرا کی سرندگی تھوگا پپان دا متھکتے انکھٹ متم دا یا لگا آسمان دا معلق کوئی نہیں یا لگا فرشتہ کی شکم دا حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام بولی وہ ہوئی ہے اللہ کی رسولنا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رم میں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رم میں مہاں سے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قائد دی حال ہانا مساگی چہید نفوس ہو بدا نبوت ہنگدبا قرآن کی وحی لاپا حال بتائی منگ دا تھیگ نبس ہے فرشتہ کی شکم دا تھیگ نبنی آئے بس ہے جمہور علماء سنگی نزدیک تا متفق ہوئی با قول نے قرآن نے پاک تسل آئی وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى سورہ نظم دا تھنگئی مک سینگنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام بو یہاں ہاں با مالنگ آسمان دی یہاں با اتیادا یا لگ لئی بسے اللہ کی رسول نے علم میں جبرائیل بہاری میں وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ ہاری سے یہاں با آسمان کی اتیا سدھا حضرت جبرائیل بوجھ فرشتہ کی شکم دا اللہ کی نبی نے ہوئی ہے علمہ شدید القوى مہاتیام نما پانگن ما تھونا لئیبا کن مدما پالی تبا ادگمبا تھونا لئیبا فرشتانی ادگمبا فرشتہ دن اللہ کی نبی بو تنبی بنے قرآن کی مرول وہی کی پاوجین تنبی بنے ذو مرتن فستوا متمدد اللہ کی نبی نے مہا کو اوبس ہے مساج اسینگ با اصلی صورت اسینگ با شکل صورت اوبنے ذو مرتن فستوا ہے اسے سورہ نظم دا فرشتہ کی اسینگ با سکتم دا ہوئی ہے قرآن کی آیات اصلی کی چوئی کوئی نکنگ بنگ ہمیں اللہ کی نبی نے احان بدا جبرائیل کا تھینگ نکی بس ہے نبوت کی احان بنمتا تھینگ نکی بس ہے فرشتہ کی شکتم دا تھینگ نکی بنی ہے بسی سیکی متانگ دا سیکی مکھاتا بدی فرشتہ کی شکل دا جبرائیل بو اللہ کی رسول کا تھینگ نکری ہے بسے سیکی متانگ دا تھینگ نلبی متنگ دا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا کری کری پھیبم موئی کی امسن کری کری پاوتاک کرم با قرآن کی آیات سنگ وہی تو کی ہے بددی متنگ امکی جمعہ دا مکلو شلس